من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassanglit ibang puji pamahasud si Maha Tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat ibang salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yarini samyabot in waktu program sin Ad-Da'watus Salafiyah, program sin Ma'had Moro Al-Islami diha Nidaul Islam. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala in tumukbal kato pangadjian sin kakilahan niura naka-lecture da sin last Sunday yato anak sin mudir sin Ma'had Moro Al-Islami. Di ko pa matawagin gurutan yung isang pakilahon ko siya nakapangadji dito tuya Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala in topic ni habiyaon amunain hukuman sin sambahayang jamaah. Tukbal ko pagurusin kita niyo o inadugaing din kan Fadilatul Sheikh Abdus Sabur Shakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره
واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah, amuin balhulmat nagdurungog hamapon ini, hitukbaltan yu pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul sarta pamudji kaniya ha ni'mat niya amuna in kabuhi. In ni'mat ini mga kiaulungan sin Allah, amuna ini in ni'mat ya angan-angan sin katan amuin yattuna minui parahmatullah. Ya angan-angan nila bang sadya misanda kumansa saat kabuhi makabalik sila maripa dunya hasupaya huminang sin amal ibadat. Dahil nga sawab yatto mga kiaulungan sin Allah, baba yari pakato tanyuin kabuhi ini na pakayon tanyo ini hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ayaw tanyo lupasun ha mga pakaradyaan way kapus paiddahan hasupaya di tanyo mahinang susun ha adlaw kana-kana. Mahuli niya hitukbalsin kami in pagsarang sukul, paamuin guro sin kami kalasahan biakan Pak Tuan Alim Zakaria Muhammad, Presiden sin amuin majlis tanyo ini Nidaul Islam, yari hala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin ahlinya, lamudna in amuin mga panaiban niya. Mahuli niya damikyan itukbal namu in amuin salam dua akan yukatan, amuin nagdurong gamapon ini murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian tanyo hamapon ini amuna in topic longta hukuman sin sambahayang jamaah. Mga kiaulungan sin Allah, in sambahayang jamaah ini kia iplak halom sin Quran iban haka hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hukuman niya amuin min ahammil wajibat. Daing hamanga sahalga-halga piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo mga kausugan. Hitunay in sambahayang jamaah ha masjid. Bang wayroon da udur. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka warka'u ma'ar raki'in. Tunayan niyo, tindukan niyo in sambahayang iban hitukbal niyo in alta zakat. Sarta niya ruko kamu iban sin mga sila magruruko. In hati niya mga kiaulungan sin Allah, hitunay in sambahayang jamaah sarta iban sin mga bangsa muslimin amuin magtunay sin sambahayang hamasjid. In ayat ini mga kiaulungan sin Allah mahati tanyo in amuin kawajiban sin pagtunay sin sambahayang jamaah. Sabab karna puasin amuin pangdaakan sin Allah ta'ala hitindog in sambahayang hitukbalin alta zakat, siyunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hantang tanyo hitunay pagtunay sin sambahayang warka'u ma'ar raki'in. Ruko kamu sarta sin mga sila magruruko. Hati niya sambahayang jamaah mga kiaulungan sin Allah. Damikian mga kiaulungan sin Allah, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Nasabutin ayat ini suratun Nisa ayat hanggatus 2. Ayat ini mga kiaulungan sin Allah, piyahati kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtunay sin sambahayang jamaah, misan pa in kahalan haamuin hapagbunuan iban sin satru. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah.
Ya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang in kaaunan mo hapag bunuan sarta sin mga sila bariman ampa mabaya kau hitunay in sambahayang faltakum ta'ifatum minhum ma'ak na magbahagi duang kabahagi in jamaah hitunay in sambahayang jamaah daing kanila yatto sarta mo wal ya'khudhu aslihatahum sarta di butasan in mga pakukus sanjata. Sabing kahalan ini kahalan pagbunuan iwansin satru. Baida sajadu falyakunu min waraikum. Apabila yung panagnan tumpukan nagsambahayang jamaah, simujud na aunan niyo in kaaunan nila daing mga taikuran niyo. Hati niya masi-masi in paghali in pagjaga. Sa halong kapiligduan ini mga kiulungan sin Allah. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a. Pag ubos sumambahayang sin panagnaan, jamaayat to, sumunod na isab, in wayruun pa. Nakasambahayang na kanila, parman sin Allah Ta'ala, falyusallu ma'ak. Na sumambahayang sila, sarta mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Damikian, aunan niyo in paghali ibansin pakukus sanjata niyo ayaw niyo pagbutas sa rin kanyo. Biya ini nakahalan mga kiulungan sin Allah in syahid den dihay ni in puwenta niyo amo in misan pakahalan na halong kapiligduhan hapag bunuan iban satro masi-masi indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sambahayang jamaah. Biadiin na baha mga kiulungan sin Allah in kahalan sin kita niyo amuin hakasalamatan wayroon kapiligduhan wayroon kabubukaan bukun hapagbunuan subhanallah mga umat Islam hati niya labi na in kawajiban katutan niyo in hitunayin sambahayang jamaah in Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan amuin biyayta niya katutan yun halga sin amuin sambahayang jamaah ini damikyan sin amuin kalagguan sin dusa sin mga sila tumitinggal. Qala alaihi salatu wassalam fi sahihain laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam summa amura rajulan fayusalli bin nas summa antalika birijali ma'ahum hizamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharrika alaihim buyutahum bin nar. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tan tutuod miyaksud ko na tan ko tuod hinangun amo in magdaak ako in sambahayang hitunay mahuli magdaak ako hambuk usog mag-imam kanila sambahayang jamaah. Summa antalika birijali ma'ahum hizamun min hatab. Mauli ang pamagpun sin amuin mga du'ngul. Iban si mga kausugan sarta nila. Unuhunin du'ngul ini hitudjumattu ila qaumin la yashhaduna as-salah. Pamanga sila manusia amu indi magtutunay sin sambahayang jamaah misan wayroon pa udhur nila. Uno hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam fauharrika alaihim buyutahum bin nar. Karena sunuhun ko kanila inbay nila sin kayo. Laggo sin pardusahan sin mga sila amo hindi tumunay sin sambahayang jamaah iban si mga bangsa muslimin ha masjid misan pawayroon udur nila. Dahil para nasadya mga kiulungan sin Allah biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi musnadil Imam Ahmad anhu sallallahu alaihi wasallam qal laula ma fil buyut minan nisa wad dhurriyyah la haraktuha alaihim. Bang sadya wayruun hapamay bayaun daing ha mga kababaihan kabata-bataan amuin wala na wajib kanilang pagsambahayang jamaah masjid tan tutuod sunuhon ko na kanila inbay nila. Biyat to mga umat Islam in kalagguan sinamuin pagsambahayang jamaah ini. Amuin piatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
amuin siksa sampai sunuhun in bahay nila sin mga sila di magtutunay sin sambayang jamaah misan wayroon pa udur nila. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallaf 'anis salah illa munafiqun kad 'ulima nifaquhu aw marid in kana al marid la yamshi baina ar-rajulaini hatta ya'ti as-salah. Mga kiaulungan sin Allah biyay tay Abdullah ibn Mas'ud kita namo na zaman namo in mga sila amo hindi magtunay sin sambahayang jamaah in mga sila ini mga manusia hindasiyo munafik amo inti matarrang in kamunafikan niya la ilaha illallah aw marid atawa in kaunan niya nasasakit hati niya un udur in kana al marid la yamshi baina ar-rajulain hatta ya'ti as-salah in kaunan hazaman namo bang nasasakit na atas manaw agbayon sin dua usog sahingga sadya makahadir siya sin sambahayang jamaah. Biat tu mga umat Islamin kahalan nila tu bang nasasakit atas agbayon sin dua usog maman sadya makahadir sin sambahayang jamaah. Damikian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an biaita niya pa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'addanu fi. Bunnal tu din Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan kami sin mga kasunnat-sunnatan sin pamandu hidayat. Bunnal tu daing mga kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamandu hidayat ini amuna in pagsambahayang hamasjid amun piagbangan hati niya sambahayang jamaah. Wa fihi aidan qal damikian biaita pakati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafid ala hadhihi salawat haythu yunada bihin. Isiyo-siyo in hikakuyag kaniya amuin magbak siya. Konsum iban sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan niya muslim na sarang niya parihalaun in magsambahayang 5 waktu yaun amuin piagbangan niyaun sambahayang jamaah. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena bunnal tu din Allah subhanahu wa ta'ala siara niya panabi niyo in mga kasunnat-sunnatan sin pamandu hidayat in pagsambahayang jamaah sambahayang 5 waktu yaun daing mga kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamandu hidayat. Walau sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Biaita Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bangin aunan niyo mga bangsa muslimin sumambahayang nakamuhabay di nakamutumunay sin sambahayang jamaah masjid biya sin pagsambayang sin tao amo hindi magtutunay sin sambayang jamaah habay sadya misan wayrun udur na tan tutuod kapasaran niyo na in sunnat sin nabi niyo. Apabila niyo kaya pasaran kaya tinggalan na in sunnat sin nabi niyo la dalaltum tanto malaw na kamu ay waqa'tum fi dalal maon niyo na yung ginahawabaran niyo halong kalaungan wa huwa bu'du an sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam amuna in lumayo na kita niyo makalayo na kita niyo dengan sunnat pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga kiulungan sin Allah bialikan pa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Makabukain pakaradyaan ini
Kita na muna zaman na mo, in mga sila di magtutunay sin sambahayang jamaah, misan wayroon pa udur nila, mga manusia munafiq, am intimatarrang in kamunafiqan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Walakad kana ar-rajulu yu'ta bihi summa yuhada hatta yuqam bis salah. Biyaitay Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, in kaunan sin usog deng kamo apabila nasasakit kadtuon siya. Kadtuon siya ampa siya ibanan. Tawangon sin dua usog. Yuhada bainar rajulaini hatta yuqam bis salah. Sehingga makasap siya, makatindog siya hapag sa sambahayang jamaah. In kaaunan nila mga kiaulungan sin Allah. Yaon na sumandig, hakaakid pakid niya, dengan mga kausuhan, sehingga sadya makatindog siya, makahadir sin sambahayang jamaah. Biayan in panglaggo nila, hatungod sin sambahayang jamaah, karena ini daing mga balikan tanyo biya salawat, daing mga sahalga-halga, piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan tanyo sarayaw-rayaw. Suntuan sarayaw-rayaw si mga bariman. Kitaon tanyo yung kahalan niya mga umat Islam. In panghalgain niya sambahayang jamaah. Hawaktu amuin nasakit na siya sin sakit amuin ikawapat na kaniya. Falamma nazala bihi maradul maut dakhala ila ahlihi ba'da salatil maghrib min yaumil jumu'ah. Hawaktu amuin nasakit na Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sakit amuin kiawapat niya na simod siya pabay niya puas sin sambahayang maghrib adlaw jumaat. Ampas siya kimulang si Ma'day naghali-hali singi parasahan kad irtafa'at alaihi al-humma amuin nakalanduin paso sin baran niya sabab sin hinglaw mga kiaulungan sin Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsud sin sambahayang Isya nagbang mayan wala. Kaya sayuhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min syiddatil marad. Sabab sin nakalandungi parasahan niya. Sampai in mga kasahabatan nagtawag na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sala ya Rasulallah. As-sala namatin nisa wa namatis sibyan. Ya Rasulullah in sambahayang jamaah nakatug na in mga kababaihan, in mga kabata-bataan. Hawak tunak din dihay ni nakasayon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin pangasubo niya magtuy, asallan nas, nakasambahayang nalawng niya, in mga manusia, ubos na in sambahayang jamaah. Subhanallah mga umat Islam. Bukunin dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na ako makasambayang sabin ako nasasakit. Sumagawin piya nga subon niya, asallan nas, ubos na si mambahayang in mga manusia, ubos na in sambahayang jamaah. Lawang si mga sahabat, la ya Rasulallah, hum yantazirunak, way pa ya Rasulallah, tiyatakaran nila kau. Unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paahli niya, da'u limaan fil mikhdab. Butangin niyo akulaw niya, amuin tubig, haina kabir. Hamuin pagbutangan tubig yaon, malaggo. La zala alaihi salatu wassalam yubarridu ala nafsihi hatta sya'ara bin nashato. Inhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya namusog-musog siya sing tubig mahagpay yaon sahingga maba in amuin paso sin ginhawabaran niya day nga hinglaw. Mauli niya rin dun mayan nakananaman kimusog-pusog imbaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqa alaihi salatu wassalam ala yaday. Siyang dul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inbaran niya doon haliman niya liyakum. Hasupaya sa tumindog tumunay sin sambahayang jamaah.
Sumagawa unin jimat mga kiaulungan sin Allah. Faughmiya alay. Nahiluin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nakalingkod nakakulang siya nagbalik. Sabsin nakalandu ingi parasahan niya. Sampai biyaita ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lihafan wa fihi al-humma. Nakakatwa ko lang niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam aun siab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua lampik sab sin nakalandu impasu sin ginhawabaran niya summa wada'tu yadayya min fawqi lihafain fasha'artu bihararati jasadihi. Ampa kulong ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an biutang kuin lima ko hababaw sin dua si abyaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi ko kiana naman in paso sin ginhawabaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kaya pamungnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wallahi innaka tu'aku wa'kan syadida ya Rasulullah nakalandu inni parasanmu yan amuin sakit mo yan. Amun yung sakit kaya wapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, inni u'aku ay ya'ni amrad. Kama yu'aku rajulaini minkum. Dalika anni ajrain. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, huunlaw niya, in kusog singi para saan ko inihinglaw ko, sa kaula-ula biya sin hinglaw sin dua usog den kanyo. Subhanallah mga umat Islam. Dahil nga sabi ito, dua, in lagbo sin pahala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito nga dua, dahil nga mga sahabat. Biya ini inamungi para saan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan sa panagnaan niya ito, nahiluin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa mayan mga kiauluhan sin Allah, masi-masiin mga kasahabatan nagtakad pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasayuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin panagnan niya, subun niya hikarwa na, asallan nas, ubus na si mambayang imano siya, lima ba'y nakakuin sambayang jamaah, laong si mga sahabat radiyallahu anhum, la ya Rasulallah, hum yantazirunak, way pa ya Rasulallah, tiyatakaran kau. Biat turay sabdami kanin hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatpun siya tuwig mahagpay ampa siya namuksog pabaran niya hasupaya kumuin pasusin baran niya manjari ampa siya tumindog sumakawa unin jimatu pa ugmiya alay nahilurain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nakalingkod nakakulang nagbalik mga kiulungan sin Allah. Hikatumayan mga kiulungan sin Allah. Yat turay mga sahabat nagtatakad, nagtawag pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno impya nga sumusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asallan nas. Hikatunay ni, ubus na si mambahayang mga manusia. Lima ba'y nakapin sambayang jamaah. Laong si mga sahabat, way pa ya Rasulallah, tiyatakaran kau. Dahil dihay ni, laong niya pa ahli niya. Da'uli ma'an fil mikhdab. Wasubbu alay. Dahil di ilaw niya patawuran niyo, intubig, mahagpay. Punan niyo, ampan niyo ako buksugi. Ampan niyo ako buksugi sin mga tubig mahagpay yan, mataod na. Sampai ilaw ni Aisha radiyallahu anha, intawd sin tubig, kaya buksog na mo kaniya, di nakakausan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makamisara. Unin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imisarat na sa sindiman niya. Hasbukum, hasbukum. Mamarahina. Dahil dihay ni mga umat Islam, pasya'ara bin nasyati akthar. Kimusog to din baran si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqa alaihi salatu wassalam ala yadayhi. Dahil dihay ni siyang dul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbaran niya doon haliman niya, karena tumindog. Sumakawa unin jimatu pa ugmiya alaihi. Na hilurain Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahilura siya di niya rakakausan, dahil dihay ni miyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Dakan yun nahi Abu Bakar, siya na in mag-imam,
pa mga sahabat, biyayaon wayroon na di ko nakakausan, in sambahayang jamaah. Mabaya penpal niyawahan, in pangatayan, in pikilan sumagawa di nakakausan, sin pamaranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabab sin kalaas, iban sin ni parasan niya nam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa kita niyo in amin kainahon, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumunay sin sambahayang jamaah. Adlaw Sabtu, adlaw Ahad, adlaw Isnin, hi Abu Bakar na radiyallahu an, in nag-imam pa mga kasahabatan. Pag waktu asar yaun, adlaw Isnin, kimusog-kusog in pamaranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyawag niya hi Ali kan Abbas, ud'u li Aliyan wal Abbas radiyallahu anhuma. Pakarian niyo marikaku hi Ali kan Abbas radiyallahu anhuma. Nakakaon mayan in dua sahabat radiyallahu anhuma, laong niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihmilani ilal masjid, dahan niyo ako pa masjid. Subhanallah mga umat Islam. Sampai laong ni Ali radiyallahu an, si Mangdul kakuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban kan Abbas, wallahi inna qadama alaihi salatu wassalam la takhuttani fil ardi min shiddatil i'ya. In mga sikisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahon di niya na hikaangkat hapagpikangan harap pa masjid sabab sin nakalando inni parasahan niya. Subhanallah mga matisam, sumakabiatuin kainahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumunay sin sambahayang jamaah, haadlaw Isnin, sambahayang asar. Pagkatto niya palaw masjid, kita niya yung mga kasahabatan, yaon na nasa sap, masya Allah. Tumunay sin sambayang jamaah, long si mga ulama nakatunayin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayang asar, long sin kaibanan ulama ngimi din parasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasimod siya palong sin bahin niya. Sampai hawaktu yaun nanaugna in malakal maut karena kumawa sin nyawa sin sarayaw-rayaw pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena mu'i na parafikil a'la sa taas-taas darajat dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dihay ni mga umat Islam, dahil hawaktu na sakit in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kalima piyag balik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kahinapusan adlaw niya diha dunya, as-salah, 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 as-salah wa ma malakat aymanukum. In sambahayang tunayan niyo, in sambahayang tunayan niyo, sambahayang jamaah, in sambahayang ayaw niyo pahil-pahila. Iban sin mga kapatid, sin mga milkul yamin din doon kanyo. Hikarwa mga umat Islam, kita tanyo in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kainahon niya tumunay sin sambahayang jamaah sampai kahinapusan tampat pianaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaksud niya masjid karena sambahayang jamaah. Subhanallah mga umat Islam, biyahayan in kalagguan sin sambahayang jamaah ini. Kitauntan niyo in kahalan sin mga sila amu in salafun as-salih, in panglagguin nila sin sambahayang jamaah, manzilatu salatil jamaah inda salaf. Hambuok dahing mga min ulama'il Hanabilah, i Muhammad ibn Khafif rahimahullahu ta'ala, in siya ini nasakit sin sakit syalal an-nisfi, na paralyze ng tungakbaran. Then dihay ni palam masami'an nida, hawak to diungog niya in bang sambayang jamaah, laong niya pa mga jamaah niya, ihmiluni ilal masjid, dahan niyo ako pa masjid. Laong si mga jamaah niya, ya Sheikh, inna Allah kad adarak. Ya Sheikh, anong ujur na sa kauyan? Nasasakit na kau. Laong sinhambuk Sheikh ini Muhammad ibn Khafif rahimahullahu ta'ala min ulama'il Hanabilah, naam, hulong niya, a'lamu anna Allah kad adarani, kaya ingatan kin Allah ta'ala, di lang na ko udur, di na makasambayang. Sumagawa, lakin nila utiq, ma asbir, asma'u munadillah, wala ujib. Sumagaway na kulong niya, di ko kakausan, di ako makasabar karunguhan ko in panawag-tawag sin Allah Ta'ala, hayya ala salah, hayya ala al-falah,
bagus di ako sumambag. Subhanallah mga umat Islam. Sampai diita niya pa mga jamaah niya, "Ida sami'tumun nida walam tarawni fis saf fatlubuni fil maqbarah." Subhanallah. Apabila diungog bang, bago usway niyo ako kita alo masjid, na lawakan niyo na ako, dito apa kubulan. Sawab may tain ako miyatay na. La ilaha illallah mga umat Islam. Diatin panglaggo nila. Bang tanyo ba ibanding. Hisingo din kahalan tanyo biyayaon. Pakahalan sin mga silayat to. Maray hati ko mga kiulungan sin Allah. Sa kahawa ito na insambahayang jamaah. Makahuna-huna na sadya kita niyo. Hikuan nagpatud na. Hikuan nagpatud na. Sa di nakakitaan. Halom si masjid. Tumunay sin sambahayang jamaah. Kaano pa kita ng masjid? Amo pa yung bulan Ramadan sili mabayaon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabiyaon, suong na isab kakitaan. Sabab masuok na magdaratong in bulan Ramadan. Allah mabalig na Ramadan. Naayaw biyain ni mga umat Islam. Hatim ibn Adi radiyallahu anh, hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kainahon niya, sinaming sambayang jamalong niya, "Mauqimatis salah, mundu aslamtu illa wa ana ala wudu." Wayroon lang niya kaya tindog in sambahayang. Daing sin waktu si muda ko para may Islam, buat malingkan in kaunan ko yaon na halawang pagwuduan. Subhanallah mga mat Islam. Sadya tumunay sin sambahayang jamaah. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, imamut tabi'in. Mufti si mga tabi'in Hamadina. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Unin akin niya. "Ma'addana al-muaddinu mundu 30 sana illa wa ana fil masjid." Wayroon nagbangin magbabang. Halawm sin katluan tahun. Buat malaing kaning kaunan ko halawm masjid na asal. Sadya tumunay sin sambayang jamaah. Sulaiman ibn Mihran rahimahullah. Al-A'mash rahimahullah. Dahing mga ulama sin tabi'in, unin kaya riwayat din kanya, annahu qarabatu 70 sana lam taputuhu takbiratul ihram. Halawm sin kapituan tahun, wayroon nagmiss din doon kanya in takbiratul ihram, buat malingkan yaun sadya siya. Nakaabot sinamun takbiratul ihram panagnaan yaun nadya siya. Masya Allah mga umat Islam. Biyahayan in kahalan si mga bariman, mga kiulungan sin Allah. Amo inyahal kaan nila indakan sin Allah Ta'ala. Sambahayang jama'a lahum sin masjid. Sampai biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dan kan Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, "Idha ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Apabila kita nyo ng bukusog, ya'tadul masajida, kathirut ta'alluki biha, wa mulazamatil jama'a biha. Amo in mataud in pangatayan niya ta'alluk, balgantong ha masjid, karena tumunay, sinsambahayang jama'a. Nakakita kamu biyay ng bukusog, pashhadu lahu bil iman. Na'long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, saksiin nyo yan, sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw yan, bar-iman. Subhanallah. Sampai baita sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Qala ta'ala, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-sala wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Bunnatud in manghal ghairah sin amuin ka masjidan mag-ibadat halawm niya. Tumunay sin dia akan halawm masjid mag-ibadat. Amurain da siyo bar-iman pa Allah Ta'ala. Padlaw akhirat, sanitya, iban magtutunay sin zakat. Walam yakhsha illallah. Wayroon kabugaan nila. Iban sin mga sila, wayroon kabugaan nila. Hisiyo-siyo buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala ra. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ay haula'il ummar. In mga silayat to nangahalkai. Sin amuin masjid.
pag-ibadat halawm niya, sila na yatto humul muhtaduna ilal haqq. Sila na yatto in mga kiyahidayatan pakasarunnalan. Allahu Akbar. Biyat in kahalan mga umat Islam, sin mga bariman. Matuyo sila sanitya sila sumambayang sin sambayang jamaah masjid bang wayrun da'udur nila. In makabuka mga umat Islam, inlawan niya ini. Sabab inlawan niya ini uno, mga munafik inlawan niya. Mga munafik amo hindi magtunay sin sambahayang jamaah masjid, misan wayrun pa udur nila. Wayruun udur nila. Biyabaita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin. Qila li Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma huwa al-udur? Qala khawfun aw maradun. Isiyo sin nakarungog sinbang, pagubos wala siya miyat to si mambag, sin sambahayang jamaah, wayruun na sambayang doon kaniya, buat malingkan, aun udur niya. Kaya nga subani Ibn Abbas radhiyallahu anhu maunutain udur ini. Laong Ibn Abbas radhiyallahu anhu maamuna instau on kabubukaan iban sin nasa sakit. Nabiyahayan mga umat Islam. Adapun bang wayruun da udur, laong sin mga ulama dahing mga sifat sin mga sila munafik. Sampai diungog nyo na ding hakabtangan ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, yupaman niya in mga sila munafiq iban sin mga sila bariman. Masalul munafiqi fil masjid kamasalit tayr fil qatas, wa masalul mu'min fil masjid kamasalis samak fil ma. In sa pantun sin munafik halom sin masjid, sa pantun sin mga manuk-manuk apabila kiyaluun sila, kiyasud sila mohon pakural. Kita nyo ni manuk-manuk bang ikasud palom kural, magpaspad, maspad, muspud, lumupad, mahuy. Biat yung kahalan si mga munafik, mangi parasahan nila. Ada puning kahalan si mga bariman, halom sin masjid, biat sin sa pantun sin ista, kaya lugum, nakakadto palom sin tubig, subhanallah, ununin parasahan sin ista. Dumayawin parasahan nila, kamuhi nila, biyayan in mga bariman, mga umat Islam, pagsud pa masjid, subhanallah, kana naman nilang kahanong sin pangatayan. Sumagawa in mga bariman, in sa pantun nila, bang sila makasud pa masjid, in pang na naman nila, biya sila halom jil, in kabayan nila, mig magtoy gumawa. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Biyahayan mga umat Islam. Sampai biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis niya, athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habawa. Sabugat-bugat na sambahayang pa mga sila munafiq. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. In sambahayang isya, sambahayang fajr man sambahayang isya jamaah. Bangsa dyan nila kaya ingatan in kalaguan pahala, tahan tutod hito na nila yaun, misan pa ingkaw na nila magpananap na harap pa masjid. Amo ini makabuka mga umat Islam. Sipat si mga munafik, nas'alullah as-salamat wal afiyah. Hangkan sa lawang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idha faqadna ar-rajula min salatil isya wal fajr, asa'na bihi zan. Apabila di na mo nakakitaan, inambu kusog, hapag sambayangan, sambayang jamaah, pajar, iban isya, na umi na una-una na mo. Sa mayta, kiyugdan na sin sipat sin mga sila munafik. Amun sangi na mga manusia, mga umat Islam. Biyahayanin kahalan sin mga sila munafik, mga umat Islam. Bangsa dya kiya ingatan nila. Inlaggo mga umat Islam sin karayawan sambayang jamaah biyaita dengkan Utsman ibn Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla al-isha fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man salla as-subha fi jama'atin faka'annama salla al-laila kullah. Rawahu Muslim.
Hisiu-siu lang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, hisiu-siu inti mo na isin sambayang isya jamaah sa kaula-ula qamal nisfal layl. Nakapagtahajjud siya sinhang tunga dumyaon. Hisiu-siu isab in nakatunay sin sambahayang fajar jamaah sa kaula-ula. Nasambahayang niya tahajjud in katibusan sin dumyaon. Ilaggo mga umat Islam. Hangkan sa salaggo-laggo na kalugian, ha mga sila amuin nagpahil-pahil sin pakaradyani sambahayang jamaah. Day nga mga salgalga, piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay tapasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in makabuga. Day nga mga makabuga mga umat Islam makasusah sin mga kahalan magpahil-pahil wayruun udur. Biyay tapasin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yataakharun hatta yuakhirahumullah. Rawahu Muslim wa zada Ahmad yaumal qiyamah. In mga manusia alom kauman masi-masi sila amuin magtarasaw magpahil-pahil sin sambahayang jamaah ini sehingga tarasawon sila sin Allah Ta'ala adlaw kiamat. Laong Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yataakharuna anis sufufil awwal. Magpahil-pahil sila mga manusia panagnaan sapyaon sambahayang jamaah. Magpahil-pahil sila hatta yuakhirahumullah sehingga tarasawon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiamat min an rahmatihi. Daing haamuin ulong niya aw azimi fadlihi atawa laggo sin kalabyan niya aw raf'il manzila atawa taas darajat tarasawon sila sin Allah ta'ala awil ilm atawa ilmu tarasawon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala aw nahwa dalik. Tarasawon sila mga umat Islam inni sinamuin tao magpahil-pahil sin sambahayang jamaah sin amuin sa panagnaan amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fin nida was saffil awwal thumma la yajidu illa ayastahimu alai lastahamu. Bang sadya kaya ingatan sin manusia in kalagguan pahala sin pagbang sin amuin panagnaan sa mahuli wayruun na tiranan nila supaya makakadto buat malingkan magpipi na sadya singan magkuot-kuot ngan tanto hinangon nila yatwa supaya sadya amuin makahasil sila sin pagbang iban sin panagnaan sap. Biyayta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma pit tahjir lastabaku ilay. Bang nila sadya kiya ingatan in amuin magkatukaw pa masjid kupa atawa awal pa kaw di kaw matarasaw karena tumunay sin sambayang jamaah bang sadya kaya ingatan sin manusia in kalagwan sin pahala tahan tu maglumba-lumba sila. Rawahul Bukhari. Lawang Imam Nawawi rahimahullah at-tahjir wat tabkir ila as-sala anna kanat amunain awal pa kaw dito na kaw halaw masjid karena tumunay sin sambahayang jamaah ay law ya'lamuna min azimil ajr bang nila sadya kaya ingatan ilaggo sin pahala sin magtunay sin sambahayang jamaah amuin awal pa dan dito na kaw sadya tumunay sin sambahayang jamaah. Mga umat Islam ini pakaradyaan dakula ayaw tanyo pahil-pahilon amuin deng misan wayruun udur tanyo in kaunan tanyo di da tumunay sin sambahayang jamaah. Sabi ini kahalan ini sin mga sila munafiq iman sin mga sila juhal amuin mga sila harung bahalo hapag agama. Laong Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kitab niya Da'wad Dawa kathirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamih wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul iqab. Aun san karungwan mo misan kami ni di na magsambahayang ayaw pa ka sambayang jamaah in kami ni na marayaw ra kasuddahan di ra san kapag siguro ataw makarungog ko misan kami di magsambayang pamasjid sambayang jamaah in kami nagsasambayang dahabay
Nain para kala ini mga umat Islam, para kala dakula. Bang wayrun udurta, sab nalanggal tayong piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga manusia, kamatauran, laong Ibnul Qayyim rahimahullah, magkabtangan sila, in Allah ta'ala bayang ampununda. In Allah ta'ala bayang ulungunda. Di sani kapag siguro, marayaw rin kasuddan na mo ini. Na ini mga tao, harong bahalo tabiak dakuman. Sabab kaya lupahan nila, in Allah ta'ala sa kusog-sukusog na siksa, hamanga sila, amuin, liupas nila, tiyasaran nila, in piyang daakan, iban sin piyang langan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumuntan yung mga kiaulungan sin Allah, in pagsambahayang jamaah, in iniday nga mga piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli niya, tubtuban tanyo, in pangadyan tanyo amapun ini, hawasiyat, Allamatu Sheikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Laong niya, idha ra'ayta as-salata thaqilatun alayk, hatta walau kanat nafilah, fa'lam anna fi qalbika nifaqa. لأن هذا الشأن شأن المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. Apabila kita amin ginhawabaran mo, amin mabugat kay mo into mo na isin sambahayang jamaah, pardu, misan pa yung kaunan niya sunnat na, ingata, in pangatayan mo yan, aw na amuin, uno, kanifak, sipat ka munafik. Sawing pakaradyaan yan, pakaradyaan si mga sila, munafik, amin biyayta sin Allah ta'ala, wa idha qamu ila salati, qamu kusala. Apabila sila magtunay sin sambahayang lilisuan. Biyatin ka akin nila magtunay sin sambahayang, lilisuan, biwugatan. Sumakawa, apabila kita man ginahawaran mo lang ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, apabila ko magtunay sin sambayang, kita mo pangatayan mo, kaya na naman mo, khifatan wastibsyara, amuin makaan kay mo, iban kukuyag mo tumunay sin sambahayang, na ingatain iyan, dalilun ala kuwat imanik, iniyan dalil, sin kusog, sin pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, in amuin, pagsambayang jamaah masjid, iniyan, dahil nga mga sa laggo-laggo, sa halga-halga piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in tungbas pala niya tamma manamba, dahil nga amuin sumambayang kita isa-isa ta, sa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith ng kan Ibni Umar radiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, anna in afdalus salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salatul jamaah in sambahayang jamaah iniyan labi siya afdal. Dahil nga sambahayang isa-isa ta. Pila impiag biddaan, kauhan tag 7 darajat mga umat Islam. Kauhan tag 7 darajat impiag biddaan. Hambuk riwayat, kauhan tag 5 darajat. Nang si mga ulama, in kauhan tag 5 darajat, hamanga sila, amin, nagsambahayang, sinsambahayang jamaah habay. Sab sinaunudur nila. Adapun in kauhan tag 7 darajat, in iyan, daing hamanga sila nagtunay sinsambahayang jamaah, hamasjid. Na malagbo para kala mga umat Islam, in amuin sambayang jamaah ini, sa masabutan niyo, kahinapusan niya, amuin, hambuk usog hi Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu an, miyattu para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk usog buta. Laong niya, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, inaku hambuk usog buta, innahu laysa li qaidun yulaimun ilal masjid, wayruun amuin makatundan ka ako arap pa masjid, inaku inusog buta, fahal li rukhsa anusan niya pi baiti, manjari ka ako sumambayang nasadya, habay sabi na ako buta, unimbeta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida bis sala, karungukan mo kain bang apagsambayang, laong sin kuanin usog buta, laong niya, huun laong niya. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, faajib. Na,
sambag kau. Tunay kau sin sambahayang jamaah. Subhanallah mga umat Islam. Hambu kusog buta. Masi diakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya in sambahayang jamaah. Biadiin nawain kita niyo ini. Uno na ini kabaita tanyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kahalan tanyo bukun buta. Masambuin pamaranan pag-uusdi kita nyo tumunay sin sambahayang jamaah. Uno na in hibaita katu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kita nyo hapag internetan. Pag Facebookan tabiya dakuman. In kaywanan na pagdotahan, pagpanayaman. Pag basketballan. Di tumunay sin sambahayang jama misanyaw na nagbabang. Uno na hibaita katu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habiyain inin kahalan tanyo. La ilaha illallah mga umat Islam. Bang tanyo tinggalan na in sambahayang jama ini sa kaula-ula. Tinggalan tanyo na in katinggihan sin kita niyo. Bangsa muslimin. Sawabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayruun amuin. Wayruun piyang jangkihan katu tanyo sin mga Yahudi. Amuin kabayaan nila. Duaun kanila sumagawa. Wayruun kanila. Yaqulun Nabiyu alaihi salatu wassalam. Ma hasadatkumul Yahudu ala syai' ma hasadukum ala salam wat ta'min. Wayruun in mga Yahudi, jimangki kanyo uno parakala. Amuin, yunaw na nila bangman sa jaon day sa biya kanila yaon. Sampai miyabot jangki kita niyo. Uno yato, alas mahasadukum alas salam at ta'min. Amuin tungod sin pagsalam sialami. Iban sin pag-amin. Hati niya sambahayang jamaah. In bangsa muslimin, makalimahalom sinang kaadlaw ang karum, in kaaunan nila, magkita sila, halom sin masjid, tumunay sin sambayang jamaah, magsalam sialami, magasubuin ang kataw pang kataw, mang mauno ning kahalan mo, alhamdulillah, biya ini. Ampayin sila wayroon mga umat Islam. Sampayaw ng bukis sa amuin maka inu-inutuod, ha Europe, aw ng buok tao, amuin, nagpaso kay bay. Naman jari, unin jimato, miyatay intao yaon halombay niya. Kano niya kaya ingatan intao yung patay na, puas na ang kapito. Amoy nagbaho na biyayan. May ta'yat mga umat Islam. Sa wayroon kanila in mga sambayang jamaah ni, amoy 5 wakto. Biyasin mga bangsa muslimin, magkita-kita halomsin, amuin masjid, halomsin 5 wakto yung sambayang jamaah, sampai amuin magsalam sialami sila. Biyayan mga umat Islam in kalagwan, sinamuin sambahayang jamaah, murah-murahan ti pagbarakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, indi ngugtanyo hamapon ini, amuin tumunay kita niyo sin sambahayang jamaah, karena ini andeng mga salga-alga piya wajib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban tumtumuntan niyo, waliyadu billah in mga sifat si mga munafiq, amuin mga sila di magtunay sa sambayang jamaah, misan wayroon paudur nila. A'adana Allahu azza wa jal min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min musyabahatil kuffar wal munafiqin, wa nas'alullaha wa nas'aluhu jalla wa ala ay yaj'alana mimman yuqimuna as-salah fil jamaah wa mimman yarka'una ma'ar raki'in. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.